Mama yamama ha amama kwaba edeba sompa premetobre kase eboso ewie ensam no yensan twerofo anya adaje pa tase ne sebesepa ne konima ha ban na semufo nso aso no mode huhu amwade aka edi ani hwe asonso edi ne tie eno na ewie ye de bre wo se premetobre kase ebo ewo sompa TV so etwa na ho firi ha yi a enam sompa 90.7 bono east ne na afa nkransa de butuo ena fe sompa 98.9 sunwaye bono ahenkuro ema hafofo nyina nye ho mfefa ho kosi Cote d'Ivoire no ewie akenkamfo ye me agapia pam dada mene wabapa akosia ajewa kwadia boaten ena samodo de bane edum akotenu bi eni asante mawrai rotumfo se tutu ya wotoso mienu agina ne tumi so sebra ya kasa rampem hene nana opia mensan ya wotoso mienu wagene dibre afri nsem parliament ni eni se wo mo holiday ya fra wonsa wo mra na de na wo mkwakwadwendwen ho ye de bre wa wie John Dramani Muhammad yakotu Jawan Kranza North. Sa ye nuanu mu amra bi atwa mu wo musika akoka mu ewo DK microfinance nsam wo no. Sa wo mo bi abisa no a ye wura baumia enu omisa no. Ene si ho so koto ye wo kuma asenso MPP fo nsam e wo beso mafra ho wo mo de ko ho wo se wo mo nkofie na wo nkodi. Afai Andis yamanyoko no de ato Ghana fo nyina anim. Sa enai wo mu ya cha papa ade afi electoral commission ho sasasane di ntwongoma no woye no omobonyo so jama ya tifi NPP parliamentary candidate se abano wo motoma no onya common fund wanyo empuntu wobeyo ya tetesa fangobo ebekọ from emunchiremu pa enesei ya se chebi ya machini ya fo nkoho sa na ewura se dunkete ka nenso e honye no go area choko wombekọ through Harbour Center one maso ya senebi afai mizo and 5G enso kraye mu cloud internet the fastest internet in the world afai 21st releke se wo yesiateka expert papa anyasem kuma wo pa kwanto ma futu samua aya express group wo ye ne do betu kwan na fertilizer papa no OCP Ghana Limited woman so adiama wo wanu nyimekwa wo do won madoma so yasene na asomfo banu yade kase boyi baba soma afai anje brana sam no ye nchechemu ankasa Asante mera watekra ne bra nwoma so otumfo se tutu ya wotoso mienu enra da asante mera kwasetena na eno no wahya sa rampem hene nana opia mensa ya otoso mienu efri na de kro onye ohene biem waro ne mpaboa ade afri ne nase ya enei waje ne tumidie ade afri ne nsem na abakwasam kiremu a na ba semfinhia no aduonum enai 54 years nie ana akonya no kwa ahwa ekodi aduana abusua no enche wo sabra ni mu no nana opia mensa ye otoso mienu eno modane akonya de hye ne nsam sa won hwantoto neoma na neoma ntumi nyina yie na sabra no abapem sese no ana de hyekan ye no ye yokoa de hye abusua no won mababa kan ntam de agu papa yi so akyere sa akonya no nyane dia nti wo so odane na ebra na so seni wura no ankasa je na ade na entam no a ade hye abusua no kan ye no ana kan obi ama na opia mensa ye otoso mienu wono so de afe so ama asem na kwakọ pie mu awomanhia hemfie na ebra okoduru ye no na abakwasem ankasa ebe pie se na na ekura wonya de hyekan nya de chitrodo ye wo so otena konya so ye wo san so aka ntam ade aka ho akan obi ama santimera ye rotomfo se tutu ye otoso mienu na ye bodi a na ye bo emu asene akase nyankwada waje ne tumi die de afri ne nsam a kire se fri na de kure onye ohene biu Chairman. Opia mensa. Krachi penyi uzi apenso wo ye MP kama. Eba ya konwe etu ana na yede ma. Obe ona na wo nimde wo memo. Wo di ache. Na afe adru brebi wo se me wo krata wo kanta me se hweye. Wo kanta ma den so. Enko kanta mjai na enhwe ne yensiesie. Aya na efiti ase amoma ahine yire no ne nua no kra na de bai eba am se mase montwe che mehwe ne yesi na numu ana ma ayikufu enso sa bai e na de wadwan ne se judicial committee adi ayikufu ne aduana fo di nti wo de wusu timi di ma enro ahine amudi ye ne kontompo ne sikiti etua ye ene ebuebu ama na do gira hasesi Enra ye de ma ahini anim gu ase nyina obi akonwa woni skani akotua na komfo agye de ne abu ase ena na achame eba ena mo so na ma na banya wanka minyan
Ongo tase ana. Yo na mani nyana. Meka we mananan mu ara nipa bia nya wono ntina so. So binya asema no ba me se wakanta nkase wo da ginam ezan se bo wa obeko. Who can't say all the Cosade? What they pay, all the Prade. Yes, all the Cosacra, they pay. Same as 2 Vondan Gazette way media. There's all 2 Vondan Gazette and Mema Kunya, Rimpa Kunya media. Now, crowds with your pyramid are the Unim said, Nenny Wall. Would you own him that? No, a buyer to an Abuzia time we wouldn't him send any war. A 2 day is a car canter. What's our watch when you are a rough as into the Tankaseco? David. What do you own him? They walk sermon tankers. Can't have one George Macunia to one a chairman. A Zantankasiaka. Who names are dear Nantessa. No, Cocadia. Yamasa, Miami Palasa, Messim Famos, Mamma, what a corporate, we didn't say anyone are a corporate. It is Macunia to Tankasekas or Barbadino. Who didn't say what the momentum one, no mamma, Santa Major, you bedimadi na no wo kan no aka no wa I was your way ayo santimera you are 2482 ya wotosumi no ye fro penso na bobo no asabre wapia ye European mensa de na firi na konwa so a ye komra hye badwafie ene ebadwafo no ekọ asetena no ndubrim na wonmo wo hode da wo mokọ akotena se na nsu ni nyina na yenimu se enya de asabre wo mo ekọ adwuma sanse wo recess na emu na yewura afenyo makensa wono anso na ye dom kese no ba no dani ede beto wo se ohwemu a na kitawansa de toso daduasa na togega yewura abansoma ne baben wodom wo mo se nkaja won konko home na won fa ho kra ansa nko mpesua so na won konko bontoa na eja se yesan toa wo mo so biwa waba be ye adwuma no na sabra manugusue no se de na no na ya chiritwedi kan de boy enso se parliament ho wo mo ye nsiesie ni nyina ya se be na empuntu bitime atodwa no wo mugusu ntenne se nhyiamudie nyade a wo mutime kɔ hɔ na ekoko hyiae enkomo ni nyina nso no wo mo hwe ani mu se one district one factory wo mbeka ho asem afi sika bi no mu ya se wo mo yo na oman nya bi de bɔ na ho bra nso wo mutime etintim ne osinsan ne yie na enum no na ene wo mo kokotena International Conference Center ho hwese de yesi ahye nkonwa sa ayefro no a enye parliament ho a na mom eye omanyi ne yiedie ne nkankro nti na wo mokọ sa nhyiamudie yi na ne nyina nkamfu anso no se ye badwafie ho a na ye chiritwia na wo ho na wo hwe petatakra hodo ampanimfo hwe mu no bie na wode ho ama ne bonso ema yen ye bebo ye ho mpem se ye betimi atoa no na de seaporten nam so ntia ya san frɛ badwafo se wo momra enya de wo mu yo nyina na fe wo madwendwen ho esanse ye oman ni nti na mom enye wo mo enti ene nti yankomra se badwafie ho na yankohwe se na ye atwirichie wawie bibia conference center ho de ankura nenne ede wo mo kɔ ho na awie Sompa premature kase ebosu ni o ma hai meju so me na ben na we de men kase badwafie ho ko hu se ase wo mo nkonwa enye fie ho na wo mo we hemfa na nne wo mo tena na die ntira mama de was ni apena we de ama me awie satie for bekaya enche na majority leader Alexander Feno Martin edi petition from a speaker an sanistem na chebe gani be ko ma hu bi mu na ka ni ma mi nu mi entabi enunti ose first speaker say na chebe gani tamna tena bi na to ata di madie ni so na speaker tutu na from oche yefe efe say eya bi omu yentie parliament chamber na nkatamu no afetena no what the Boko Conference Center, that the Ayabu come up to Quintin Castellano, or one of my Sebedano, a bell part to Pana, a year and me, and no channel. I am from the Sebeda Polish before the Australia, no factory. If the people our International Conference Center, a hostel in there, I said about it. Now, a best speaker of Parliament, Albans, Mana, for Bagman. Now, I didn't open much urban what the Ghana National Fire Service Party. Because and then and a jet for the 600 there.
Kenkayo Mahu, and I'm a pine to a coin once, by this time, the 600. As he dropped me, Bianca, the better now, I'm a woman, a baby, baby kind of what all must. Now, or tell you, send me to and your money at pet and then what's now. No, when you make me to a normal buyer, as I say, I buy this $250 million. Yeah, was so for dear family. Now, what the better UCG company has sent a day. And I'm coming here, yeah, done a post to send me wire general. A buono, an answer. So that you know, I say about from Patra. And what you know, I buy two. 1D1F. Ghana compliments B. Adam Madista Biaba. So, one more will pay from on at the banner. An audience to a buy ready patch and from our or the person that tax. One more buyer do a wood lap too. Under 1D1F for no. A idea and let's pass with it. No. One more ever nothing, not except for that. One more just tomorrow, this companies. Now, as a speaker of parliament, I'm here, minority leader, support workers and workers. You are come again of what you train, woman police here and men watch nothing. That calculated. Yeah, better or my Ghana, $150 million the can. One of them money the amount support it. And not the best also say parliament will be taxes, Emma company. And what you know. So far say Ghana, I hope to quite a diamonds enter and what they are doing. Ah, my Ghana, child. A corner that you on my moon. You know, not for the a meeting. I will cut the Ghana for me. I said, Cocoa Board. One is every other than two cuts are pin. And now they are the farmer on the opposite between the other chocolate in the third millennium. Already, Cocoa Board. A car of our international bank, and not the international bank to think that the mother football. Says because we are some from the cocoa. No one knows what bank says, and no, what you cocoa to a blue cocoa, no other cocoa, I'm a cocoa. On kind of a blah, one of them come on, one of them also 40, and I say about the cocoa back. 60 million old Ghana cedis. And yes, yeah. And you talk about the report, you are going to have parliament, one of them command, or maybe so yes, you have to price. Our fee. Now, you are my day leader. Alexander Penoma to accept that. Economy, no, I had the linear support in air canal. There's a bad before I didn't my pay death. And you are not what the come the balance for 2 Yamapa. Oh, or the process. What about some them Kumano sitting young piano and then the credit the international bank, as you are more my Ghana people. No one cocoa board and custom that in our a work from near my work from. I want to be chasing as I did the same drum on us to not be able to and if you are seeing about was called the cocoa and let's about Mr. or the cocoa. Nana, and Intine will be a friend is a Kajabi. Kanajabi na fe nyame de kyen a enne ne wo kyene ye besan ba nkyem biu na de ho nyina ya ba beje no yemra hye badwafie de nti anne dome na wo maduru ekwa asetena na ya aboma kyere yen no afempem ye no ni dunum 2015 nim wo no anomaye Central Bank of Ghana agena no tumi so age DKM microfinance wan mutumi die de free wan nsam kyere se wo no yema bi nkwohyan nim nam sa ya so nti no ewo se yaje na Ghana ban hu kwan ya o ma Ghana ye sika se mo befa so obetoto no afa na afri sabre ni mu no ma de hye bi odo on sika kogu ho na bibi nti ni o makeka atete ka mu no safo no nyina no hyase se wo mo baaban no sobo ebimokura po hyase de ye campaign MPP ni NDC semo a abapem sese na yewra John Dramani Mahama okontoabo ewon Kranza North ye no wabo no East Mantamu na ebro okoduru ye no ma de hye ni di nkomo no eno o kyese mra bi atwamu no Sadike microfinance ya omdo omsika kogu wona kamu no eno mi se rabomia sanse baomia no akasa na wa no agimje ne bibia ni anu wage atana ni asa kaji no ade emfa no ho enam so nti se o ma de hye no se wo mo panipa kompoti ya se sika no wo betumi age afiri ho a ye rabomia eno omisa no
Emprempin, you know, Nipa Bebre, Edwin say, Ghana for your ninkaye, and T. Ofil say, Odin Trobia, Enchebia, Irebefi. Mokai say 2016, Abraham Yeman Penny, Jumedia be by our friend DKM. Mokai say, Sam Reno, MPP4, Omo MP4, ne one more, Omo Boja, a press conference. Says I DKM no. Ye me ene munu aba lodina dia mokai. Nanu ya enche bia ena omanpanyi abedi eche ba omia. Oko okro bi e wo sirima e friend Nandom. Na oko ho no onam no na abrantie bi ene ne nanam a omobon komo. Nti etwa samfoni ne baaye no ene ko ba se DKM amwate no sa brand ne dia ena ne wofa a oye minister of interior and procedure ojitu mu se DKM rura no oye MPP ni na oye one of the financiers of Omampenya Bedeche Dr. Baumia. Enti eche se enkontompo ne ntra omudigu yeso no enne adedi se na nipa DKM ne no oye MPP ni ezu musika no odi ye no eno bi na order ma Dr. Baumia edi ye ne campaign enti entro de eni America eko ene nokra ekomrika entro bedi kan onso enkodro awieye enokra no ene bedi nkunim ezu enti MPP for no ba Dr. Baumia ba mumbusa ne say DKM a obewia dipasika koe no mahu se one ne nante enti ombusa no na onfa musika mremo ana na mu musaba o mi ai no mfa musika mram wai aya kane mampanyi Yero John Dramani Mahama ene yeda so agina mamerenum na mede okọ bosomefre ho abato mpesua so wosono ma wonu mu gina ho saye nto onso aba ekowie no manso twintwan ene da wonko mu na eno ena asam na akọkọto ama awie kura asan akwakodu si ho so court appeal court 7 Kumasi enam saye so ema His Lordship Justice Frederick Tete wotena egwamu no wo hwensa no binkum ni nifan wo wi okache wo se we ya fisem wo momfanko na wonkonkodi na ne nyina na yewura yawamu a jame wo no eba wosona manyoku no wo no mebo akekere ya wo ka ho bi pa nsemi nso ne fa kese pa na ne nsem na wo a ekokopie mu okoto na yewura Victor Owusu wo no nso ya chochofo ede ma Asante Montem ha Council of Elders no wo no nso eka ho bi no wo chese no kwasem ni break the 8 ye mreki ne kwa ye mfa manso ene watim makame emfa enkobreki 8 no ne se hunti ewo se wono mokoko tenase na wo muso asua isanse dede ene kokoma wo munyina krobofo ma Yewura Victor Owusu wo kire mu se de kire so mpansa ntwerofo legibility of the PC and so Mr. Amwajeme took the case to court and the Council of Elders had to step in to persuade Mr. Amwajeme to take the case out of court, and this is the reason why we are here this morning, and finally the case has been taken out of court. So we are going back to the boardroom, Council of Elders, to settle the case. And indeed, we have settled the case even before coming here. Yes. And Yewura Victor Owusu, our church for the Council of Elders, na Yewura Jame non so kasa in watch say a ye pa se empenimfo atwa abahwe asem no na wo maka se won konkodi ne fie esan se sabi efisem enye ntomago na yesi ahata abonten. And say, no credit and patent control na intra. Na media some no beda akoto. Ashanti Regional Council of Elders etu ho anamon. Ukraine wo mabre na said the municipality no. As I say me tie mpanimfo no asem. The titru Dr. Musa wo di asem mu akote ne papa. Wo muni me hia bi ekura no agese wasa de ko hia baabi. Na ni nyina eche no ese me di ani die ne oguo e ma sa mpanimfo yi
said the bear party in the bed in a fan to papa, a fra. Meaning, what did you say? Was so my friend, dear. And yet, this bit me, the beer just say you were dear. And until no, let me pay you so, Matiti Moon at a party, no was my friend. And as I say, the same party, next son and at you. Na emrani ni asem no na wogine mu lawyer Jemfi Clement Opoku ene ono nso de ne de to so che se bi utwa atachere mawe a wonwennam bia na nkunimodie nso no yemfa ntitimu nni ne se hunti de ye papapa ena empenimfo wo mayi enye nwanwa on se even though na ye wo quarter ya base be twema nso no na asanso aye fisem enti se fisem sa ba metime ho ase obi na nte ase na ofi se wo se wo de back court na ono so na obe test the law fisem so de se de kan party baako ye nyina osono no ana yedi eche nti se wo candidate ye no na obi so won te ase na otwe ho man so even though I started court process no it is only prudent and proper say ye be san so ahwe na ya kan fisem nti lawyer Clement Opoku Jemfi ene yemranim ni a asemi bosomefre ho de no na ogina mu ya wote se wono nso de ne de atwatoi konsanfo from dwumade bia koso ewo nat ho ye wo enkramantamu na sa dwumade nyina no afakata hye no proye dwurimudie kankan ya akoso no kwampa ya de befa so ne atwe ba ede ahye no aka ho bi ama Dr. Nyaho Tamaklu wono woko NPP amanyoko no papa wa bene mu yi pa ana wo kire se wiasim de wo hunu bi pen de wo se yechi na de wo hunu bi pen no wo se mi pe bi ahwe wo se mra bi ya twam wo ku bi koso ewo magane mu na ni ko twa wisi ya na ho santem wono akora di mu ntintimman ewo sa ku ni mu ani nti no wo koda da ban prochi besen finhia enum enti de koso bia wo hu pa na emframaboni bi boboba wakwakwaya panyini ya odue matemantinti ewo so sibiribi de kira Ghana ne nyina no wakwakwaya se wo se wo mayi yake mamenka bi no asase a ehihim na wono mo wagina omo na so na se begina o se behihim o enam wo manam mo betumi amana ye yi pa no electoral commission ene ka ho bi na Ghana ya me ne ya na ho ne ya ntena se ansese nneoma bi a ahwa dache ye ne bo be ma no. No one in this country is superior than the other. I can say here in this hall, I am definitely older than most of the people here. I have seen things in this country. I have seen coup d'etats in this country. I have been part of coup d'etats in this country. And I know what I'm talking about. I have spent almost 5 years of my life in prison. For our leaders, I am saying that at the moment, the greatest threat to our democracy is the Electoral Commission. That is the greatest threat to our democracy. And if we are not careful, they will lead this country into destruction. Mark my words. Why do I say so? How on earth can transfers be made from one particular constituency to another without the consent of the person? I was sorry, I hear Nyaho Tamaklu no, and Pipia Manukuno or Dimuntinti Mai. Medo ko achima dukrum na eho no ewo abua kwa south abato mpesua no so. Ye wura se du nkatia general chairman wura general mosquito e na kokasa ho. No wo se no kwasemu ni se eba apuema ntemu afa ho pa de titru na bia ye bekasa mampani mfiri ho a. Chini ye ko ho pe na ada no ntokwa. Ene wo mo chitaafo ne ye dibi no mpabro. Nanso ni nyina echi no anya de awo mapa aba wo se wo hwe pa democracy ne brebre yetimi achi ne yewura je bi dan kwa ka ho bi pa ne ba nanso nasefo no kama se wo mo nsoso so na wo ka we di a kire se na no bi wo mo kire won kakra watiwa na se de sono mma na ka no
asa afi de on be kire on kese pa nanso wo mo no nye hufo se won be sa wo machi na wo hwe ba bi te se abu akwasa ato hokra na enya sono nko adea CPP ade akonwa hopan ena kine yenso adie ne mo se wo mo pempuntuo pa ade afi wo se kine na wo mo to aba na ma no se de beye na empuntu no beye wo mo de na ebinom ka se ho ye no go area wo se go no ye hwan go kire ko nti wo mbeko anya breso kra no owre kwa mu fa anya no na winni ha ko parliament entima obia anya na dwen se city we MPP fosi nyina ya dia ana ya na je bi da kwa na ya kira na ba ko sa ono na bi ka bi ma bi amamu odi akire asese multi party obia anya kwa akire na dwen ene ya si library e wo che bi wa ya di kai no ono ni kuro mu oba ha sa obeye multi party na se wo mo ati ase ne ka se de to trust and be say ye ma onye party wo ha na de be nka ye ana mo de kai ye bi da acha se na juma obebre gu kwa ti to trust am e ko so wa bu akwa saf say ye to aba party fufuro bia polling agents ne akobo wo mo party fufuro 1996 ye do so aba no wi e kra no ye party office omo di patrol e ko gu so e pa ajasi e tu mu e shi party office na eno democracy sa ni eti me dia na sere say my shada aba abu akwasa afu ha e bi ba kire say Ghana ba bia ni wa e no go area for NDC ja e ka e ma so tuna efi say kroba ku bia ni wa emufo etimi to aba eyi president sa obi ku so fo atam ho enti say MPP for e come ku mu kwa campaign le so ma ba ha se mi ba be eno yewura asedu nkati a we titire ni edema chine yamanyuku o my Ghana mu general chairman na atese wo kasa e wa chimadu kurum no ndc amanyuku okroya ino wo de ato dwasa ne chine ya electoral commission awoso bapa Ghana for chewsan sene de twira nwoma no wahase a woye ye no no wombonyo sokora ene won matete samantam ne bi wo hono mo ye mfimfim mantam kurampo no nipa ba sampem yense bo no wo mfiri ho nanso ya chabere wo mu din dia kogo nkwan womani mo mu nim baabi poti ya yisi wokonya asadin ni di friye na asanyo ma wa nyina akeka bomu a na sa gidie bi ya ka kire se won betumi anya gidie e we electoral commission mu na anono power de achie bi adwumade so ye o mahene ye oduboche wota na dwam no one deputy director of elections and IT Adama NDC amanyoko no Dr. Tanko Rashid computer adwetwe nkomo ana oje se hwe wo mo ni gidie sa o enti wo mo se electoral commission enni kire yada wo me pa Ghana for chew electoral commission we dia omo nye correct obi you say fake Ghana card omo officer you say fake Ghana card no ko register nipa pusiga squad the same pusiga no ye car no mo ko chiun up now have you heard anything about it have you heard anything about it this electoral commission when they are rigging election they don't because somebody interest omo pursue case no otherwise nipa ba no mo ko ye criminal activity or you see nipa omo ID card on transfer omo die from one constituency to another. What's all got suspension? What interdiction? Is that how the law says you should do? Say criminal activity, I don't know. Say forensic audit, audit electoral commission, registering, IT name. And almost a Kaiser that Mekano, for 2020 transfers, any 2023. I didn't a few weeks. No numbers Brusu. That was a plan to rig the election. You almost say a mistake. Corrected. Look, there is no mistake in elections. A deliberate mistake to rig elections. There need a mistake anywhere about who. Won't Chinua, no, so a mistake. I was away, you're Tanko Rashid computer on the 21st clinic. I can for the amount of Sunday Baba on through a herbal center. What a through a core capsules a day a bus is ya dear cocoa. I am Tim. Nina no one would to a seat Yama ama watopa. Woko Kolanakaba, Misty Apidanka on Sabaka 0546 107 107. Mizo and a 5G drink. Ya can for the amount, sir. When you be a babu, I am Uncle Diamond Penny. Name shadow, sir, 5G no dear. Obi oya dwumaden pa wo na betumi anomo wo call 21st clinic e Shon Vasis Junction abenye biato ana frey 0246 270221 0246 270 221 after cloud internet wo so kan ho bi eneso wo so we the fastest internet in the world
Hope internet papa ɛho dwo ɛho ni asam CCTV camera it may usually be from our digital security logs. What was the near dear? Air cloud top high. Yane love FM do shany more free. I was 0202 699110 0202 699 110. Ubetu kwan express for na omo ho ha ombetimi do akwa kodu omo nkrata samo nso ye enti ukosua de ana akọ nsra hwe ebi akopa adwuma yo fa ho bo wo mo ba bia wo bia nso omo wonkra bata ho so wo sunwane wo tema nkran tamale ana ba bia kumase ade asafo labor runabout ho na abenya won 0552 827 787 ya na wafre ampa 21st clinic wako Europe no wanwie o na South Africa for nso frɛ no enti ofa ba bi te se Botswana nom ene Johannesburg nyina wo mo ho ehwe amanfo to asentini aye ne yie 0244 915 116 bukuntem na wo mo ntime hwew na yankwa nkodi baabi abra ya anya wo de me kanfo ama wawie wo yekuani a OCP fertilizer eno ene ya asase kotodwe kure etimi ye ne yie ema no bae boye na de obedi nsu nya ahoden foforo ahyeta wo baabi etonku ya ho ne ema nyina wo frɛ 055 590 9437 a obeti no wo makasa na de ehunta bia no agya wo maka e de akyerew awie wo mo kan yen ho ene ye de nsempa ne ba yenko computer so dwe de emra ye ba ye bekọ Sampa parliamentary candidate bi se wo moto aba no ma no na wanya common fund kura obeye mpuntu Nti first clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Piafoi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso doso e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina kwa Ghana ene Africa kuyayo
Brakese ye duaba waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa. Enye Brakese nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakese ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye Brakese powder. Brakese powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya Brakese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Brakese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumachro for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Aketiapa. Yadamase esanso mo makwa ba se matwen yen na mamemfa nko jama ya tifi ne kropon ene Sompa na sono amanyoku ne di ogina wo mo anim yewura Enoch Nyako na no de wo mo kwa pomuden nante ne wie na ode wo nkohia na wo kasa akere wo mo se no kwasem ni wo mo to aba na wo mo hwe sono no emfa ho ne se wanya common fund mpuntu de obeyebi esanse chine yema no wo mo kwa mo koma wo mo nuanom nko a nenso sono ba wo hwe Ghana nyina se common fund bo amo German of meya jumano na bi wo jidie se abato ya kwa akotui 8 December ni edike papa Dr. Mahmoud Bawumia na edike ona boy no kwa as member of parliament o German of anom send be ya ebetima break it no ye twa ne ma papa Dr. Mahmoud Bawumia de ba enema ebe bua Ghana mai ni bi se ye papa Nkwaya Frederick on na de network ekwa adadi ma on for contractor no kwa adadi no start project no ye nua ye shamo bo se next month ye go do 15th contractor okwan so o ye Sompa Township rules Enoch Nyako na APC edema NPP na ate se wo kasa no na ewieye na yewra Razak Opon wono na ye mabunu do mpiafo de maso no wo bono mantamu wono nso chese nokre na yewra aka no na sono de no kwasem no wo ba wo hwe Ghana nyina chine ye na hwe ni nuanom nko a said your life e go atopre say e kwa go for Nant club e de abegyan atwa obi obema yadwuma yem abusiafo NDC fo o mu ni sise papa bia de Ghana man abusiafo Ghana ebe to hoyi wa wudira ha betima kire me say NDC fo de sise bia ba
uko fie biamu obi anya so faso a me rasta ka me jan meja aduma no na meja ama wababe Yewura Siaka Steven kane won na yemra se badwani ene wo be chese no kwasem ni mabunu nani abere na break the 8 ni yemireki ne kwa Sompa fo mwa na wo muntimi mireki na mpuntu enware wo mo se entomane atare ya mwa kase ama MPP ahweni a na ndisi fo adwe da omutrim no enya adwenpa minu mi na ehun toye enti samre ya yebe hia wa hei enya fanfe ye free ha ye nkoto aba no ema Dr. Mamudu Baumia na ba bi osono wono ehwa na ne bawo osono no mba e German of one wan enokunyako enti ude woni hwe bia no ude just look at the colors of MPP ukoya no ahwe ba bi osono color no ude woni bia no fasi ho Honorable Siaka Steven kanemra sebadwani edema jama ya tifi ya ne kuropon ya Sompa na atese wono nso kasetwa ato no yakwa man so ne yakwa kodi nkomo ya tete se frangobo ekofam ya baba boa pa my nuanom ahyenkafo ho atumi ha wonom ya ne senior research fellow the Chamber of Petroleum Consumers Oro Samson Ade ekodi enkomo obanyeka se mo ha o lejo so asem ya baka se ya ne gisem wana na etesanso yo mamenti etie for ewe pa nokre ya tefango so kakra na se da obusa se ye ne gisem anasanya ne gisem ne de me hu de menka because entiso na ba no ya te petrol so 6 pesos and diesel so 20 pesos into fa petrol na entiso no almost by 0.48% and diesel no 1.3% into bone free so na etimi ye ne gisem etimi so nya ne gisem emaye wano wan mo ye ne say ankasa na ebeto mu akwakosi dabai ye heard me said in 2 weeks time no ye besa ahwe bon biom nti se ndu honom na se niema etimi asasa na se ye kamade a ebi ebon betima sa ba fam kakra na se niema mu society a entum beba na o share over the last 2 months o share adwaman so bo na ebon ba na eba fam we ni kwan the last 2 weeks na ebon ejina aye ankro ba ko bia o adwaman so no na enam $82 but drew say ye tie so no na ebon ba $76 it is enka sidi no aho ntimi pejade mu kakaka ho a ebia nkante so no be kese etima ma eho hi hai nti edwama so ebuo no ye he no se bia betimi akoso na abafoma na se bedina be ejina na sidi no so aho ode no etimi apejade mu for the next 2 weeks a ye hwe ni mu no duemu ano matumi ahunu nioma ba ko mienu bia anam sa ya so ma sa enei eso etimi atakakrai amayi ohwe eye adwaman so na eye fan wododo a eye amanfo ehia no edut eye so active honum nti demand no akofom especially China omo eye refining kese na moto fan kese no eye over the last 2 months no omo abafom na so omo demand number form nti amafan wo be na adwaman so edo na ma ebo no eba form nti ye hwe ni mu se ebia BBC na supply no said the amaya omutu fan no kosia no my meeting no muso musia o be so mbete fan wo do no mo de badwama so no eno na bi o mote so ha afebe ma ebonet mi apija na ni makosoro e na oba ye so ha se na mse fan no yekoto a ye de America dollar ne koto ni ntinom se sidi na ho de na mpija o se sidi na ko dollar na so o se sidi ni bebre e basa na e ma oboka ntina ye hwenum se bia nka sidi no e se e nam 16 cities ida se betima gina ha ma ye ana se betima pa fon kakra ma e basa bia e so betima boa ama e bo no betima sa ba fon bio and say no fan go bo so betimi ate na obi nso ka sa se we no ana asotie ne yanketenkete bi o ye nya 1 city ni 2 city bi mra bi edi ani mo de ko na make us city na ho ode no na ama 1 city ni 2 city number because edwama so de na ebo no so atepa utisenka ye city no and the number 12 cities ye 13 cities dia ka ebetime nya yente so kase but na me no kase no city no na ye 16 cities ye 16.05 nti eba ne sa na edwama so no even though se bon so ate no basika o spend wo honom no ekonanim se ebia edwama so no aba ya 76 dollars na city no sisa 1 city na say 16 a
the 76 no say all the $16 na koja e be mo sika na kosoro unlike say ebianka 76 na seed no wo be 13 no ya no betimi aboa nti se seed no etimi bon homodin na se ebonda so sate dia e betimi nya 1 seed 2 seeds into so no bi e ba na e ma e ho timi han ni nti akwaba ne say no ka sika boa na so ntimi nte won there be usha ebo na so atene for be premier sana be nyina na yen keten to okay ka bom say yen kase adova for no omo enti transfer so maya ebe hadwin because yen ho be kire yen yedim say ye tum so etimi tum ba kumbu ma say tum ketu obi so a omo so be pesa de ne ya tum ketu obi so de na omo so be pesa omo to transfer first nti ye kase no mo ye de pesa de a yen ho be kire yen yo ora Samson ye da se no bre no wada je nyame show yo yes brother I was young and Nakasa ye Ayora Samson a day, or a senior research fellow, the Mar Chamber of Petroleum Consumers. And yet, say a cobasa lift, a super trupa, dear, Colebu for 1 percent view. Now, and Nora, you're a community candle cocoa pea or walk on in central for camera di DH, Aden say, one more left here, one more de frost rock on, yes, I say, a brobe fina in num, now one more to take home to a quack, says Adet wonyane obeka e de afa ho na no yewra Mustafa Salifu wona ne dom dinkuta ho e de makolebu abaya asabia no wo chese papa ne dia obabeye wo ho no wo mo de kura ahyase ye wo mo adwuma dada repair se wo mo repair no wo mo repair se ba bi de kura wo mo wie surgical ward de wo mo wie etimi ye adwuma ne aka nso repairless ne guso a wo mo yo na wo mo abo ano ho ba sa ayere so na wo twe wo mbe wie ni nyina wone your mind the morning edi nkomo bra na wo ma wiase nyina ache break it down last week Monday the announcement said within a period of 1 week until started Monday na started issue statement the media say you suspended non-emergency cases your friend elective cases or cold cases and it just say and they over to my train kakra it's not too dangerous to postpone the cold cases or elective cases or non-emergency cases. And then I suspended last week. Let's say within a period of 1 week, you're very human. In fact, when we are Sunday, engineers say, or maybe your settings be and one upon. Honorable account of by say 9:30 and San. So see a surprise visit. One core administration Ecoboy Manese or Yanfano call non expected left on yes or maybe could more yes. Security any PR representatives or any doctor when be former head of department. No money now or no say yes, sign a administration say if you are letter now Obama head of public relations and another senior officer every general surgical block. Say Kulugu government is a state hospital. So if a member of parliament, more so the ranking member on the health select committee of health, say inspecting your mind, you say intimate catching say man but because our own boy administration into security for any we know more say high ranking member into sign that winning in the say oh yeah preventing and yes eno yewra Mustafa Salifu wone amansan din kita ho de makolebu aban asabia na atese no wo kasa chese ayasabia e wo bra ye de kohwe nipa ena sempo wo ba se panin bia wo so wo mpanimfo amane na nso yewra akando anka nkire bia wo mu ya no ofiri akire ho apie ena wo chimafo no nso ampene eno no nkire se bia wo mo sini kwan se ye ma no nko na mom emra ena na wo mo de ye adwuma awoso nyina wo so na yamfa nsam ni nyina ensi Sada Kwadiama Kuku Veronica Jando, Ya Grace, Akusia Somo Abuzi, Reverend Michael Happy, and one more kaka hunina, Adam Wasadamwasi. Yes, so about a second kind semi de mawo. Akosuya, Ajewa Kwadia Boatini Midi, Ariemene. Triple A mine, Ejapia, Apamdada. Yes, sir, so some pancomo, etoso. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because
Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beast Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me who watch you. Me and Nano may be say cry so quite brutal. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, and me ma connection man for den go for sick when you tell the musan. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. If I shop, I'm sure you'll bag it. Brother, and not to him. Not tell me about me, see about Queen, why me say? Bra, said your time about Mister, it's your Jimmy fearful, and not your back ever so. Really, I know this offending now. Bra, some because me the time about Mister Juan Dancia, we are singing now about Timinka. It is some malaria, where drawn the time about Mister. I never go, dear, and what I want to me any deal. What drawn the time about Mister? A drink, and near Mark or bar waffle through. Dear, what Mark or down for any aquada when you fear do me, and son of the time about Mr. Draven. She said, walk hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3D malaria be answer. I also time me TIME. Time about Mister. I feel malaria fever be than is Ziba, a woman. Even slap. Ubenya be at all, over the counter medicine sellers. Any herbal shop to do a name. FDA Aji a judging cratoi at all. Bar Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Bar Herbal Hospital. Eh, baby, a son of a beer. And so, Yaret me sapa, a dumpemu yari. Spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg with reddish color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sunny chip took the worry